Ngibiza abantu bayojoza ibhasikophu ngoba sengikhathele uwe uloku ungilala. Ngilala ngenkani. Uma ngifuna utshela abantu ukuthi ngilala ngenkani mina. Sasivumelana ngokuthini? Sasingavumelana ukuthi solalana once a month. Makuphela inyanga wena ungilala usuku nosuku. Ngibona labantu letha amakamera ukuthi udla kwakuphi. Uyabatshela ukuthi ugqoka njengamanje. Lalela la wena mfowethu la. Kade ngimbekezelele lo mama lo. Yezwa. Manje umbekezelela ngepipi wena futhi. Mangimtshela ukuthi sengikhathela ngisafuna uvela beso. Ene mina sengiyamsaba nokumsaba. Okay, my brother. Siyakutshela ke. Right manje Jombolo. Right ngejombolo lakho la everyday ukhathela. Angithi ijombolo nathi. Lalela mfowethu. Lalela mfowami. Yebo wena. Yazi kwenzakalani la ekhaya? Yebo. Wahlala nendoda yashona. Yebo. Engakwazi ukukhokha irent. Waza yena endlini. Yebo. Wathi cha ngoba uyabona ukuthi ubaba akasekho kanjani. Manje phela ngase nami ngicabanga njengomuntu. Wase uyasathanda. Musa nawe phela ukungifaka hayibo kanti unjani ngiyakuchazela. Hawu udakiwe kanti nawe phela songiyeka lento ichaze phela wena. Musa ukungithuba kakhulu. Ngathi udakiwe futhi saphela ngisabi phela nawe phela. Nami ngikusabi ngiyakho. Uze kwami la. Phela ngikusabi nami. Asingabambana njengamanje. Mina ngikusabi ngiyakuhlonipha webhuti. Molweni manje sibulisela lapho kuni nonke emakhaya elami igama ndingu LAVAWS pronounce lovers inkumkani abandaziyo bandibiza ngo Mr Nzokulayita Mshanami. Namhlanje ke bafethu ngibhalelwe ngumay sister lana. My sister uthi no lovers ngikhathele mfethu. Nginenkinga nje iyangidla la ngaphakathi and sengikhathele. Angizukuba mde kakhulu bafethu asingeneni ngendabeni sive kuma sisi ukuthi wayesibhalele la namhlanje. Sisi wami kunjani? Ngiyaphila njani butami? Ngiyaphila nami sisi. Bengisacela nje ukuxelela ama viewers wethu ukuthi usisi igama ngibani and wayesibhalele la ku Joseph Bioscope. Sanibonani ma viewers, igama lami ngusindisiwe. Into eyenza ukuthi ngibhalele lana ku Joseph Bioscope ukuthi nginomastendi wami. Umastendi wami ngahlala kuye 8 months ago. Ngihlala ne boyfriend yami. So unfortunately boyfriend yami yashona, leaving me ukuthi ngingasabi nemali yokubhadala irent ngoba ngingasebenzi. So ngahamba ke ngayochasela umastendi ngesituation engibhekane nayo. Yabo wathena akunankinga ngingahlala. How after some months sekaloko uyangrasha ngemali yerent. Ngimtshela ukuthi anginayo imali yerent ngoba angisebenzi. Athi okay une better solution yokuthi singayenza kanjani le ndaba le hence mina nganamali yerent. Wathi kungcono ngilale naye ngibhadale kanjalo irent yami. So at first benginganankinga ngiyacabanga benginganankinga because bengidinga indawo yokuhlala. Manje sekayenza into ya everyday. So mina ngicela ukuthi ningisize awu stop sengikhathele. Ngikhathele angisafuni next ngikhathele. Ngihlala ngikhathele aka understand umastand aka understand. Usisi wami kancinci nje uthi ngidisturb. Usisi akana family mhlambe or abantu ongathi okay sengikhathele ngaloko ithi ngimove kwa kule ndawo yakho ngiyohlala kwenye indawo. Abazali bashona ngisele nje yabo leyo family leyo but uyazi ke mawusoshonela abazali enye family ayibi nendaba nawe yabo so lo muntu lo bengithanda naye bese ku like ihope yami yokugcina emhlabeni okay isivumelano sakho nomastand bekuthi sizolala and then at least nawe uzoncengisa until ube right empilweni so manje umastand sekenza into ya everyday like mangithi everyday I mean every single day. Ngaleso sikhathi wena ukami kahle empilweni. Angami kahle empilweni so ngifila like ngiforced valley ngoba nayo feel entitled ukuthi melalale nami ngoba ngihlala kwakhe. And usamakhetha na usazama ukuthola umsebenzi. Angawuthola umsebenzi and akekho umuntu umuntu ongangisiza vele. No ngiya-understand sisi wami ibhlungu yona and angeke ngiyukujudge wena sisi ngale decision wayithatha ngoba uyasho na ukuthi ngoba kuningi ngoba ubhekane nako bewungazi ukuthi wenzeni ne-families no longer there for you just nje into boyifuna ukuthi ube nendawo yokulala. Ngiyakuthola sisi wami umastand yena uthe usuka endlini beka khona manje. Beka khona. Okay sisi wami hayi bengicela nje sisi wami singamoshi isikhathi sibe siwalker siya khona lapho kumastand siphuma kanjani sophuma sikhuphuka siya le phezulu. No Mr Jones let's move. No ngiyaku-understand sisi wami futhi angikujudge wena mama ngayo yonke le situation ekuvelele yabo. Angeke ngize ngithi hayibo sisi nawe why so udecide ukuthi unikelele ngomzimba wakho. Angina choice. Ngoba beungena choice but say wrong ke yena. Isivumelano senu besithini wena sisi wami? Isivumelano sethu ukuthi ngenyanga yokukhokhwa irent yila ngikhokha khona nami. So mina sengiyikhokha every day. Naba sewukhokhile sekayifuna yena every day. Akafuna nokuthi ngibe nomuntu. Hayibo. Into wesi ke.
Shutseka indoda yami ke manje uMastand. Akafuni nomuntu ongenayo lapha ejaradini. Akafuni. Okay, ngiyarespect vele ukuthi akafuni umuntu ongenayo ngoba kufanele ukuthi ngihlala mahala ngithi mara mina mangizothi ngiyaphuma ngiyastore in sekaya kulandela uyapi. Uyaphi? And it's not like nivumelene ukuthi niyathandana. Asithandani futhi. So into engidinayo leyo iyanginyanyisa ngikhathele. And now uthi uyaphuma mhlawumbe ungathola umuntu ozothi uyakuthanda efuna ukumove in nawe niqalise. Manje kanjani uMastand la? Ekuhlele kanje. Uhleli la. No, sisi wami ngiyakuva isitory sakho ngizokwenza konke okusemandleni neteam yami ukuthi sikuncedise wena sisomdala yabo. Ngiyabonga kakhulu bhuti wami. Ngoba sikujudge wena sisi yazi i-situation sometimes unokuzithola so usenkingeni. Ungazi nawe ukuthi kanjani. And sisegoli la uyazi ukuthi ayikho indawo yamahala. Singene ke mama emawuthi khona la. Athi singene sibona. Oh, i-main house le. Yeah, mina iroom lami leli. Oh, iroom lakho. Okay, hayi. Gogo. Sabona bhuti. Ngibona. Sacela uphume nathi. Uma kwenze njalo amakhamera manje. Sabona webhuti. Ungibonani yini manje amakhamera? Ngiyaxolisa bhuti omdala bengicela. Sindiswa yini manje inkinga yakho manje? Cela uphume sizokwazi ukukhuluma. Ngiphumani? Siyacela. Ubani wena ndoda Igama lami nguLavas from Mitchell's Bioscope ngihamba Lavas lalela ke lalela ke mfowami lana nje kukaKhumalo la kaMtunga hey wena amakhamera ophelisa le camera lena wena mfana manje help me this guy hambe room lakho lalela cela uphumele ngaphandle bhuti uphumele ngaphandle yini kanti wala singakali wasindiswa yini lento nezala yima bhuti hey wena yini kanti wanomsindo kangaka lalela yini lalela kwaMtunga la ekhaya okay musungibanga wena score manje okay baba Mtunga hayi bhuti yabona manje bhuti hey man susa la masimba la udlalele ijene eyifayo wena score hey wena uzophakamisa lo muntu ngeke uthande suka la bhuti omdala yini ke ngibafuna ukuthina awuthuli manje wanomsindo kangaka ungaba ngitshela ngomsindo wesindiswa yabo udlalele ijene eyifayo wesindiswa iminyaka yonke lena kuphatha kanjalo akha wena okay phumana la makhamera wena uchaza ini ukuthi wayisila uzongimama awukhuluma ungangimoshela isikhathi futhi sizise usisi la ukuthi kwenze njalo ngicela ukuthi ekuchazele sisi wami bengisacela uxelele ubhuti ukuthi wayisila namhlanje ngicela wehlisa umoya uve ukuthi wayesibizile usisi isondela mama bhekisa le camera ngalo uzongibukusa amakhamera la man ngicela umtshele wayisila ubhuti ngoba nje kumele futhi anginasikhathi langa lashisa libalile anginasikhathi seni ngicela umtshele wayisila nathi silana ngibiza abantu bayoJozi Bioscope ngoba sengikhathele uwe uloku ngilala uyabatsha ngiklala uyangilala nathi awungilala ngiklala ngenkani uma ngifuna ukutshela abantu ukuthi ngiklala ngenkani mina sasivumelana ngokuthini sasingavumelana ukuthi sizolalana once a month makuphela inyanga wena ungilala usuku nosuku ngibona labantu letha amakhamera ukuthi udla kwakuphi uyabatshela ukuthi uqhoka njengamanje angani ngiyakubhadalela leyo ukuthi washona lento yakho hey wena musu indoda yakhe leyo futhi uyibiza lalela la wena mfowethu la kade ngimbekezelele lo mama lo yes manje umbekezelela ngepipi wena futhi mangimtshela ukuthi sengikhathela ngisafuna uvela beso ene mina sengiyamsaba nokumsaba okay my brother siyakutshela ke u right manje Jombolo u right ngejombolo lakho la everyday ukhathela ngithi ijombolo nathi lisebenza ungekho ubuka umsakala isikhathi la nathi le jombolo lisebenza umsakala isikhathi angakhokhi rent iformat uthi ukhokha ngalo ngomjombolo akaphumeke la ekhaya wena ufuna umchuba nje everyday lalela la angizanga kuye uyena oza kimi la wathi uqake ngindoda nami ngiyaqhanyelwa manje msoqhanyelwa everyday lalela phela mfowethu mhlambe ngenza isihle la nona ubuzokwenzana umuntu osifazana uzothanda umuntu osifazana kanti imali mhlambe sesuku nosuku sosuku nosuku usela ngimlawula ijombolo ukuthi kumele ngavuka ngimlawula ukuthi angavuka khanya yabuza ubaba ngimlawula ukuthi angavuka hayi but ngeke everyday la sokuyiremo ngizatshela abantu iqiniso ukuthi ungenza umuntu omubi sokuyiremo score mana kancane score mana kancane score mina nawe sobambana score ngithi ungadlalele ejene uyangizwa ngisapho angisosha mina score ngiyabulunga uyisoja ukudlengula ngenkani hayibo ukudlengula usutshela abantu ngiyakudlengula mina uyabatshela ukuthi ukudla kwami kona ukudla kwami nje ukudlengula le room lakho lelo ukhokha ngani format yakho ukhokha ngani la angani ngikhokha ngayo ikona ukhokha likho manje yini ngani bathi udakudlengula what's mati wena umfazi wakho umbhebha what's mati wena umfazi wakho yini wena uyashelela kimi ngumfazi wakho hey ufuna ukuthi isivumelano sakho naye besithi hey lalela ke mana ke ngitshela abantozeni mana ke ngibachazela shaphuti wami mana ngiyakubonga ukuthi lalela mfowethu lalela mfowami yazi kwenzakalani la ekhaya yebo wahlala nendoda yashona yebo ngase ke engakwazi ukukhokha irent waza yena endlini yebo
wathi cha ngoba uyabona ukuthi ubaba akasekho kanjani manje phela ngase nami ngicabanga njengomuntu phela nami ngumuntu phela nawe umuntu wase uyathatha musa nawe phela ukungifaka hayi buka kanti unjani ngiyakuchazela hawu udakiwe kanti nawe phela sokuyiyeka lento ichaze phela wena musu kungithuba ngathi udakiwe futhi saphela ngisaphela phela nawe phela nama ngikusabi uze kwami la phela ngikusabi nami asingabambana njengamanje mina ngikusabi ngiyakuhlonipha webhuti beka inhlonipho le okay sibeka inhlonipho lalela ngikuchazela ungazongichazela intweni ngoba uzongichazela ngithi kuwe mina usisi lo ufoma tsonke uhleli indoda yakhe ingekho ukudla ukuthenga kimi yimi akakutshela lokho untshelile lokho akakutshelanga lokho kodwa uzoqhamuka namakhamera usuqhamuka angithi bengalwe nami bengifuna ukunderstand ungalwe kanjani qhamuka namakhamera endlini bengifuna ukunderstand ukuthi unesalukwazi ngiqhine salukwazi musani ukuyenza lento le niphamisa salukwazi hayi man uyabatshela abantu ukuthi wena kunakala isikhathi esingakanani umyeni wakhe ngeke sengikhathele usukhathele manje indaba ungayikhulumi le usungazi emakhamereni ulento indaba ngikutshela ukuthi angisafuni indaba angikutshela ukuthi angisafuni na asafunjombona akakhokhi imali yakithi ngesikhathi ngoba sesivumelane ngelanga elilodwa yena sebenza wonke okay ngicela ukunderstand angithi la ngifake khoneni musala ungipitcha khoneni okay mara musala ungipitcha khoneni okay le ndoda lena no ngiyakubona le force ngiyayibona okay mama isivumelane sethu angithi vele manje ke phela ngeke ngilawule manje mara sasivumelana ngerent ukudla impahla lezi ayithenga manje sasivumelana ngerent hawu ngoba mina ngiyathi operation mara ngokuthi mina wawuzange washo ukuthi niyochupana everyday mina uphukuphuka nivumelene ukuthi umtshelile ke ukuthi ngoba ngenza lezi zinto mina ngizokuchupa everyday manje phela ngeke yenze kanjalo lento le mana phela ngeke yenze lento le sivumelwano ngathi ngiyacabanga ngobusoka bakho ngeke yenze lento le mina hayi phela kahleni bo uzomthatha uzimisele umthatha lo mama ngitshela ukuthi ngichathe njalo nakayifuna ngiyachatha manje usuyabaleka manje uzomthatha na ngiyachatha manje akakahlathi ufunani uzomthatha vele bengimisela kodwa ngisamfuni ngoba senze nje ngisamfuni vele bese ngizomshada okay umuntu omdala mina ngithi uyakuhlukumeza vele hawu uyangiphoqa usevumela uyindaba ucabangela wena uyangiphoqa ukuthi ngilale nawe ngisho ngingafuni kanti futhi wena unanda abekho abanye abafazi abekho abanye abafazi uxakekile musi uzothi kuyenza lento angithi uxakekile makaxakekile vele okay manje isigcino senini ke ngoba senifikile namakhamera sifuna ukwazi ukuthi besithi bhuti isicela usitophe lento yenzayo akathatha imithwalo yakhe njengamanje angithi akahambe yohlala nani wena score ngoba ngiyakubona ngathi unamandla mthathe hamba manje njengamanje khiphani impahla zenu la kancane phela ngisithi uyabonisana okay nabo mtunga bayazi engabe kuyabonisana engabuzile sibonisane kahle angeke musu kudala ezama ukubonisa wena ufuni yini isiphuthi ukuthi alani makhamera kudala ekubonisa wena ufuni manje ningaze ngenze nje manje siyacela manje sicela wehlise ukhuze lento yakho leyo ukuthi ime kancinci uzozifunela intombi le ngaphandle usisi usaqakekile anginankinga nalokho ke akahambe esindiswa selanga elilodwa enyangeni hamba mntamba singiphatha no hi futhi hamba mfethu so manje ehambe bhuti uzoyapi hayibo ubuza mina futhi why ke ungamniki manje ahlale bahada la khoda ngekubonga akukho ezona ngeke ukubona esidom ngiyakutshela unikeza amamanzi nyana ngeke ukubone lokho ngihamba utshela ngisho noRamaphosa wami buthi ngikhonazi ngeke ukubone lokho hayi webhuti phela uyabona nawe lapho kube sokushubile mina baba ngokwamtunga mina ngombulase mina manje ombulasi yibo laba abahamba beshaya abantu nguwe musoshoyo uthi abungombulusi ombulasi wena score ungathi usodlalela ejele wena uzolimala kwenzani lokho guys sengihloniphani ngikutshele ngathi udlale ejele esifayo uzolimala Jones no it's okay Mr Jones it's okay uzokulimaza lo muntu uyamprovoka yabo uyamsukela ngoba ubamba mina mawubamba mina ubambe yena ngoba mina ngena no ubamba uzokulimaza yabo mawubamba mina ubambe South Africa ibhekile vele ebhekile ukuthi nguwe musombambili ngiyavulela icase nina nibaza abantu usukele nina nibaza ukuvula icase sizwe kuwe sokhuluma wena uthe ubani ngike ngulava ukuvula icase wena umuntu ubamba wona score man ufuna icase yokukhaya ikhethi manje ngizongishaya lasekhaya nobani asiyakushaya ora siyakutshela wena amakhamera ubona ungishayile bewenzeni wena umuntu ungisondela bewenzeni wena score musu ungisondela bewenzeni wena score ngokubuza score yabo usastraighten usathuthusela namanje uyasithusela njengamanje bhuti sengikhathele yini hamba ekhaya hamba ekhaya okay bhuti thathani usindiswa nigoduke naye okay sicela usivume all right ngoba manje siyabona ukuthi ucabanga ukuthi lo muntu uxakekile ngoba sesezandleni zethu sizomnakekela indaba zekile mamela la sicela usivumele siyola yizwa
ikhavela to Asinandaba ikhavela wena asinikhavela Sadurut bas qoqa lamthuthu lento lo. Manje uma ngabe ugqoka ikhavela elidlulayo wayengahambi uyoshela ngaphandle. Ngishubula insizwa ngingekho. Wayengahambi uyoshela ngaphandle uthatha advantage yabantu abaxakekile. Wena ukhuluma kakhulu wena mhlawumbe alikho. Vele ngiqashe mina ngiqashela ukukhuluma futhi. Umsebenzi wami ukukhuluma. Lento abangizisela yona. Umuntu wakho ngiyakutshela. Umuntu wami ngeke uthi umayimazi ibhuti. And ngeke uzumenze next. Wena budlenguli. Okay bhuti omdala ngoba ke asilwi thina selanga uzokulwa wena wolwa nathi. Sithi sicela ke usilinde manje siyolanda iveni yethu sibe soqoqa into zethu. Ozani nazo? Ngithi ushela amaphoyisa bese ngilinde yonke. No amaphoyisa wena siyokuvulela icase vele. Nami ngivulela icase ngishayile. Sharp yonke evidence ikhona la. Yo evidence ikhona. Futhi ngaphezulu. Sharp umkhona uzokhona manje ngabe uyamfuna. Musi sakhuluma ikata uqedanga. Okay qeda. Okay sicela ukulanda iveni sokhupha into zakho. Landa iveni lakho. Sokhupha into zakho. Njengamanje. Uyasivumela? Hawu 100% 110. And then phezukwa wena uzoboshwa. Mina angithi wena udlongolusithe ngapha. Unamanga. Without permission yakho. Unamanga. Wena ulale njengamanje unamanga futhi izolo. So ngesibona ukuthi uyaboshwa. Uthi izolo bowulapha ekameleni lakhe ubhizi umphusha ngekho. Indaba ke namhlanje indaba ngamemezama ukuthi yamdlongo. And yazi ukuthi sasene proof. Ngiyaxakeka namhlanje. Une proof ngoba manje lento zakho beningasebenzisi akayifuni condom. Into emnandi ukuthi icondom ayisebenzisanga wewe. Ungayidla ibanana wena ineqola. Ngiyeke wena mina ngiyalidla ngoba ngiyahlonipha. Uphuphuka ingakho umcondo. Angi right ngiphuphuka. Sharp bhuti kushuthi manje yazi mina ngi right ngi comfortable manje nje. Wena nje mina nginengculazi ho webhuti yazi ushaya epalini. Mamela siyolanda amahata manje. Ulanda nomkhonazi. Solanda amahata. Ngithi ulanda nomkhonazi. Sharp. Yeah. Nomtshayele futhi. Siyokuvulela icase. And into soyenza usisi sohamba siyomenza iDNA sibone ukuthi vele ulale naye lo mpipi wakho angithi ungenile lapha ngena khona silalila ngimdlangulanga uyasengulile bengafuni indaba engamemezi bewufuna isisi ekseni ubufuna izolo cha bengafuni bengafuna ngithi sharp bengafuni izolo ebengafuni namhlanje uchokolela umngane wakho kahleni bewuhayibo iproof ukuthi ulale naye webhuti omdala cela usilinde la sicela usilinde la uyangiva ngithi silinde wena ngathi wena uzosiqhatha la sindisi uzosiqhatha seyisukile fika kahle sonke leminyaka mama sisami Mr Jones awusilenge leslim no akunanto mamela fuck sambe mama sambe siyaza neven wena ume kancane siyaza neven njengamanje siza neven namapolisa sokhupha into zikasisi ngiyaphapha vele ngiyaphapha kushuthi lamaphiko ngiwathatha kuwena usijwayela kusindiswa mamela sisi mamela kumina mamela ngithini mina sisi into esoyenza thina sokunceda wena hayi wena siza namapolisa manje futhi wena sokulayita thina ungazosiphaphela yoswine yes umntungu wamasimba hayibo sisami ngiyaxolisa ngiyayibona lento no sisami into esokwenzela yona ngiyacela mayingabe ungakwamukela lokho siyacela thina siJozi Bioscope sikutholele indawo ongabe ukubeka inhloko njengamanje nokuthi usikutholele mhlambe indawo ongayobamba khona amatohonyana uzubuyele na ube back to life if lokho ungakujabulela siswami because lokho ukuthi ulala nomuntu ungafuni warifu uzoba mithi ecede ukujikele warifu uzokufakela ukugula uyamazi nokuthi uyagula wazi uyayibona into kanjalo no siswami ngicela ungilinde Mr Jones we can wait for me with by the car there no because uyabheda lona yes sis please don't show the number plate put them in the car there yes sis guys inayibona lo mgulu ukuthi uthi wenzani okay ngiya-understand abafethu bekuyisivumelwano bazothi abanye bavumelene labantu but abavumelana ngokuthi bazoyenza every day bekuyisivumelwano sokuthi once a month and usisi sekayasho ukuthi angisafuni but abantu sengivile nakhona ngoba exakekile niyazi bafethu sometimes you do other things ngoba uxakekile so uzithola abanye ngoba badayisa imizimba hayi ukuthi bayayithanda leyo nto bayenziswa isimo ababhekane naso bafethu ngoba kunzima la emhlabeni bafethu kunzima ukutholana nomsebenzi kunzima ukuthi uzuthola indawo yokuhlala la eGoli ngoba yikho indawo yamahala la eGoli unless uziyohlala emabridgini kodwa and ukuhlala kwama-bridging is not the solution bafethu ngiyathemba layo lapha emakhaya mangabe une same situation khona umastand okusokolisayo okukhona umuntu okunikeza inkinga ngoba manje thatha advantage yokuthi uncede nga-something ungalibali ukuthi usibhalele lapho ku-email wethu ku.josiebioscope.co.za or usifollowe enkundleni zethu zokuxhumana bafethu sikhona ku-Facebook sikhona ku-TikTok sikhona all across na ku-Instagram mfethu usearch nje wena kuphela uthi Jozi Bioscope izokuleada straight to inkundla zethu zokuxhumana ningalibali ke bafethu ukuthi ni subscribe ku channel yethu yona le YouTube channel bafethu so make sure ukuthi thina each and every day bafethu so besinibonisa siwa expose labantu abakhohlakele each and every day ngiyanithanda bafethu niqhubeke nisibukele thohlo